Lirio ititanap. Tinapalabas, maragsakan ni Alex, gaputan na lagda, ti pagturugan dagiti trabahador, adag ito'y matlaang tinangaramid. Iti umunarabi, apan naturog dagiti trabahador. Inkandado ni Alex ti ridaw, tapno awan ti trabahador a makalibas. Nakunamot ni Nanding kini Juvelarde, akayarigan da ti balod iti kasasada. Ngem kunamot ni Juvelarde, analablabas pa'y ngem balod ti kayarigan da. Nakunana pa'y ngaddantukan ito a makalibas da iti impyerno ngayan da. Kabayatan na, agsangsangit ni Crisanta, gaputasaan nameten a mapasangpet ni Juvelarde nga asawa na. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Saan ang mabalin a di kamangan? Ala, umay ka ni Jay kusina. Nanay. Anya tinapasama ka ni Juliarte. Noon ang bulan tinapalabas. Hindi pala simbang salpat. Crisanta, Anya tinapasama kay ko na. Apa yang saan na tayo ang malagi pasangpatan? Apa yang saan na ang malagi ti anak mo? Crisanta, anak. Sana mabalin nga agur-uray tayo latananang. Masapol ang mapana kung iji asyenta. Painakitahan ti asawag. Amangan matnupad mo adang kasanto na pasama kang kuana. Mala, bayang, inton bigat matlaan, mapanak ijay Buena Vista. Siyak tumapan mangkita kini Juvelarde. Ala, umay kan taing kamangan, anak. Tapno maturog kan. Saan ka kumahan nga agpuyat pay? Gapo iti kanayon mo apan ang pampanunot iti asawan. Sagay sa laing tiragwa. Saan kayo nga gigitan? Rumor tayo. Palagipan kayo lang. Awan ti agtig na iti dakas. Gapo tamasalit kayo lang. May salang ang bala ti katukadyo. Magdalena, siya kunti mapan iji asyenda Liberio. Naimbag kanyak ta kabisadok ti pagturturungak ijay. Saanen ina? Nasaysaya at no siya. Gapo taawan ti makaamam mo kanyak ijay. Tanuda kayo ti mapan. Amangan numakita na kayo dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Amangan nudang randa kayo. Nga, Siya kon ti mapan ina. Sige, agpatuloy akon. agandad ka kuma, Magdalena. Wan ina. Dito pa yun, yun lang ang tiganong pagsigod kayo dito. Asino, tisap-sapulan niyo. Ang Pagsigod dito. sapsapulat ni Juvelarde, adin. Nabayag namin asaan asimang sangpat. Iso ang matanagan ako. Kakin ano yung kadili Jopilarte. Siyakti inana. Ayan na kadi, kapsat. Awanan dito ni Jopilarte. Doon na bulan tinapalabas manang. Anya? Anong dito ni Juvelarde? Sa dito tinapanan na. Agwa, nasaysaya ato di Senyora Lorna ti kasaritam. Umay ka, kuyugan ka amapan iti mansyon nga ayan na. Sige, kapsat. Uminom ka iti pagpalangiis. Kan mangan ka iti tinapay. Agyamanak, senyora. Anya ka di ti masapul mo kanyak. Siyak ti ina ni Jovel Arde, senyora. Ha?
Sika, ti inana. Wan, senyora. Kastagayam. Maragsa ka na kamakaamambukan ka. Kinapudno na, idi pailaeng nga ibagbagak ken ni Jovelarde, nga ipasyar na ti pamilya na dito asyenda. Senyora. Ngam nakunanamet, asaan amabalin, gaputa adayo ti ayan nyo. Kat marigatan kayo amagna. Pudno dayta, senyora. Pinilit ko ti umay ditoy. Nga oray pa'y adayo, senyora. Gaputa madanagan akon iti anak ko. Gaputa saan matan asumangsangpat. Kwa, daytay... Senyora, Um, ayan ka di ti anak ko. Apay asan akayat nga ibagaday jay babae ngay muna anak kasarita. Kwa, adda ijay pagminasan ni Jovelarde. Pagminasan. Wen, kapsat. Ngam apay nga aging gaita. Kat saan pa'y laang nga agawawin. Kinapudno na, senyora. Madandanagan kami kan kuana. Sana bale. Kitaek no anya ti maitulong ko, kapsat. Anya ti kasasaan na iyay pagminasan ako nam, senyora. Ha? Kwa. Dayta ti jak masungbatan. Ngam kas itinakunak. Kitaek no anya ti maitulong ko. Apay, senyora. Sanyo ka di amay pasigurado kanya ka matulungan da. Amon nyo kumano niya ti kasasaad ti anak ko. Wen, kabsat. Maawatan ka. Di ka agdanag. Tumulong hak. Baydayan ti babayan ako na ni Rita ngayon na ni Jubilarde. Suro taki kinalimad. Naibaglakit din ta sinumbatan ni Rita ti dinamag ko itekan kwa na. No asino di babaya kinasarita na. Baydayan. Aging inayad amag na ti babaya. Ha. Kaslakit din napaay ti langana. Suro taklata. Masapal magbaligyak amang takwat iti pagnanaedan da. Iti da ito'y akarayan. Idandanin ang ilang bisanda kinidyo Velarde. Idi malata ka pailaan. Malagip ko pailaan day di apagdang. No! Ipungak munday ta maladaga iti kadalman apasot to'y karayan! Wag palto! Pasensya ka maladaga! At tungtungtol ka mo lang iti piling! Ipungwak ka na ka saan! Saan! San gaya mga? Inyawat da iti maladaga kanya. Kalpasan na. Pinagtaray na. Sadak pinalpaltukan. Ngam saandak anapuntahan. Impustak tibiyag ko iti daychay amaladaga. Gapo iti dayta. Impatag ko akas pudno nga anak ko. Nga aging gaita adimakal. Nagtalinaad apalimad ti kinatao na. Kat agtalinaad latta apalimad. Tapno saan ang may sagmak. Agawid ako. Ipadamag ko kin ni Crisanta tinaamak, may papan kin ni Jovelarde. Daydayan ti babae. Magbayagan nakatakder iti higit ti karayan ha. Nagtakder latta ni Jay. Buy-buyan nan samot ti panagayos ti danom iti baba apasit na. Ha! Dayjay! Suro taklata! At iti danom nanang, uminom kayo. Agyaman na, anak. Nabang aranak pa'y. Nanang, nakita yo ka diti asawak.
Kumusta ni Jo Velarde? Anya tinapasama kan ko na. Api adiyo ka doa si Mangpat. Crisanta, awanin ni Jo Velarde iti asyenda. Anya? Awanan iti asyenda? Nukasta, sa dino ti ayan na. Nanang, sa dino ti napanan na. At daitan iti pagminasan ni Senyor Pedro. Anya? Nagpatulong kini Senyor Alorna. Kat inkarina at tumulong may papan iti daytoy abana. Dito yung abanda ti bagpagada di pintin. Ang mitalang madakak dito ya. Nabanog ako na magmag na. Diyak mo ito nasiputan ti nagturungan ti babae tay. Agda magakadag iti tattao dito ay. Masapo lamamuak ti pagnanadan da Jo Velarde. Ay na, bakit ako na talaga? Nalaka ako na mabanog. Neina, napumpuno iti natengday talabayo Uwan, napanak nagpuros iti natang. Nagduduma dagitoy. Imbagla si daon tayo. Ado tinatang ijay uma. Naglalang tuda pa'y. Takanayon ko ang mapansibugan. Ina, Kat, anya tinagbanagan ti ipapan mo iji asyenda. Nakitam ka din ni Jo Velarde? sige ina. Ibagak kada kayo, tinaamo. Salakay! Salakay! May baga oras yun, Nana. Ay, anya ti masapul mo, baro. At ngamin sapsapulak, Nana. Ti gayem ko ang agnagan iti Jo Velarde. Amuyo ka di ti balayda. Ha? Ni Jo Velarde? Wala na. Amuyo ka di ti balayda. Ay, wala. Medyo adayo ti balayda. Agpasurong ka pa ay. Kasta ka din, Nana. Adda ka din asawa ni Jo Velarde. Wala. Ada pa yan anak da. Kasta ka day. Manuda ka din agnanay iji balayda, Nana. Ti asawa na. Ti inana. Ken ti apong ti asawa na. Anya itayan ti nagang ti asawa na, Nana. Jak naminin amaw ta nabayaga jak nakita ni Jo Velarde. Ay, Crisanta, tinagan ti asawa na. Ti inana, Magdalena. Kat ti apong na abakat, Victoria. Tap nga, ma'am, gagayem ko ida. Tana saya at ti ugali da. Sige nga rod, Nana. Agyaman agpatuloy ak nga roden. Mapanak man iti balayda. Sige laeng, barok. Iti may kalima abalay, ti ayanda. May kaliman da ito ya balay Ngam sanak nga masidag. Agpaliwak dito ay. Kat makitak nga darumar iti da iti balay. Kaslad darimar. Kat, Juan. Hindi ba kat Victoria da siya? Mukasta. Di tagayam ti balay da. Ita, amukon. Anya ti taktak diram dita, baro. Nakita na kan. Ay, nakon. Ay, sana rumba nga mayro pa anak ni Bakat Victoria. Umadayo akong dito ay. Anya, at na nakatakder alalaki itay dita saan unay nga adayo, ina? Wan, hindi din amag ko noan niya ti taktak diran na ijay. Pimanaw mo tan. Sino day siya alalaki? Jak amaw, jak may lasin. Kasla nalingdan ngamin iti silag akalugong tirupa na. Anya, Nalabit. Taga dito'y dayjay kat adala ang sapsapulan na. kasta nga ta, ina? Ang kata. Dito'y balay tikit kitaan na. Ngam no ada kasapulan na.
Apay asaan nga imasidag? Oh. Ngala, kay nakagluton. Katnay, malumad. Sige, ina. Tulungan kan. Nang baga orasyon, Senyor Pedro. Oh, anya ti araramidan dito farmhouse. Sika trabahador. Namagag lang kumano. Kano nga umay ni Senyorito Alex, Senyor. Ngamin, naramid ko tayong paramid na kanya. Anya ti tangin paramid na kan ka. Nakita nga no, sa dino ti ayan ti pamilya ni Jubilar Day, Senyor. Aniya? Kat apa man na may bagak kan kuha na deta. Itid nang tumutan ti tangdang ko. Tangdan mo? Senyor. Ing karina ano masaraka kon ti pamilya ni Jubilar Day. Ikanak iti tangdan ko. Apay, mano ti tangdan na kan ka? 5,000, Senyor. Kasta amat ting karina. Aniya? At bibisin ka mo tanya. Ha? Gapo iti kinarupat kwartam. Nagtungpal ka ni timbaga ni Alex. Apay, panagkunam ka di, tungpalan ni Alex ting karinakan ka? Ha? Agraraman ka, trabahador. At bibisin iti kwarta. Anya ti mapasamak, tanamuanen ti lalaki a binili ni Alex ti pagnanaydan ti pamilya ni Jubilarde. Tungpalan nga tamot ni Alex ti Karina agatad iti lalaki. Gagayem, di liwana dinggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalapas, napan ni Magdalena di Hacienda, ket ni Rita a trabahador ti muna nakasarita na. Impan ni Rita dayto iti mansyon, ta ni Senyora Lorna mismo ti kasarita na. Nagkarimat ni Senyora Lorna at tulungan na daytoy. Iti panagawid ni Magdalena, limad a sinurot daytoy ti may sa lalaki at trabahador. Agingga nasurutan ti lalaki ti pagnanadanda. Iti farmhouse, dinamag ti lalaki kini Senyor Pedro no kaano ti sangpet ni Alex. Gaputa kayat nan nga ibaga tinaamuan na. Ken alain na maten ting kari ni Alex at ang na. Itagagayem. Adtuin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Panagkunam ka di kat ited ni Alex tigatad nga ingkari na ken ka? Ha? At raraman ka mo tanya. Gapo iti kwarta, inaramid mo ti ipaparamid ni Alex kan ka? Panagkunam ka di katungpalan ni Alex titulagan niyo? Senyor. Agbibisin na trabahador. Agraraman. Nagkarin ni Senyorito kanya, Senyor Pedro. Ala, urayem ti sasangpad na. Tara, pumanaw kan dito sakop. Senyor. Nauma ako ni tigas ti akas sa saad Jubilarde. Nasa isaya at numatayak langan. Yung ti agrigriga ta kakastoy. Apay, naulpit na! Apay! Parwaranda kami dito! Apay! Parwaranda kami dito! Gusto, sumaltang kayo. Awan maramidan ti panagpukaw yun. Ay! Parwaranda kami! Parwaranda kami na parwaranda kami! Dagiti sinalbag? Nagsardang damatlangan ngagpukpukaw. Senyorito, anya ti aramidon tayo kadakwada. Bayam lang ida, Baldo. Ngam masapul nga agsungbat da inton bigat. Anya ti aramidon tayo kadakwada inton bigat, senyorito. Parigaton tayo dagiti nagpukpukaw. Ida! Sumumbat kayo! Sino dagiti nagpukpukaw, iti rabi, ha? Senyorito, awan man ti sumumbat. Sino tinangilog iti panagre-riyaw iti rabi, ha?
Siga! Umasidag ka dito eh. Ha? Sak, boss? Wait! Umasidag ka dito yayan ko. Darasat! Anya ka dito, aramidan nyo kanyak, boss. Sino tinangirugi iti panagreawyo idirabi? Boss. Sumungbat ka! Diyak mo, senyorito. Kasta gaya ma. Makitam da ito ya lati ko, ha? Ita. Ulitet ti agdamagken ka. Asino tinangidada ulo iti panagriawyo amin idirabi? Diyak mo, boss. Sago mo talaga. Kasta gaya ma. Boss, para sa'yo. Bueno. Daytoy lati ko. Saan Manap. Ha? Oh! Jubilarte! Kaya't mong samot asikat isaplitak iti lati ko. Saan niya saktan ni Nanding? Gaputan na singpot na itataw. Siyak! Siyak tinangid da ulo iti rabi iti panagpukomi. Iso siyak dito saan niyo? Saan na ni Nanding? Sana po na dito, Jubilarte. Senyorito. Boss, siyak tinangid ang ulo. Palubusan na kami kumani agawid. Saan mi na kaya ti agrigat iti kastoy? Awan asiyo kata kami. Kasta gaya ma. Bueno. Daytoy iti sungbat ko. Gusto na, Alex! Nalabas ka! Siyak ti sabot! Aglaban tayo iti mano-mano! Niya? Karkaritan na, Jubilarde? Ibatan na kita igam mo! No talaga mo't lang nga mong tilumapan nga wat igam mo! Jubilarte. Aglaban ta! Takrot! Anya? Takrot ko nam kanyak? Sige! No saan ka, takrot? Ibatan na kita igam mo. Kitsang wanak. Senyorito! Saya atem! Karkaritan na gaya na, Jubilarde? Sige! Patgat ti gaya mo! Ako na pustigan ko! Okay. Nakita mo ngayon diso kamin. Ala! Aglaban pangarot! Oh! Sali kamit gaya mo, Jubilarde! Nakarit ka! Iswa ka ni Bus. Senyorito! Senyorito! Kamagan nyo ni Jubilarte! Dapat naglibas ka na kayo, trabador. Di paltog may tikalaban niya. Sige, umanag kayo amin at ikulungan niya. Kakadwa! Mantayan ina na ibag! Wen! Senyorito! Senyorito! Agringa! Baldo, Senyorito, inabak na ka ni Jubilarte. Nangin ano nakakinugtaran kat natuang ka. Naawanan ka pa iti po, titay. anya? Yung di kagdanag, senyorito, ta pinakamag ko ni Jubilarte. Kat intalida iti kayo. Inakad ita, senyorito. Anya ti kayat mong aramidan mi kankwana. Di awanan pain. Siyak, timang parigat kan kuana. Saan niyo parigatan ni Jubilarte? Ayop kayo! Rukatan na kami titoy! Nalpit kayo! Agbayad kayo tikas tingin natin siya! Sumartan ko, ang mga namadaksan ka lang. Agbayad kayo! Alex! Awan na mas pingitikin na demonyo! Ah! Ay! Alex! Abay na dyan ka pa! Masa! Umar!
Agpakada kaya kartulan mo! Solusyon! Kasi, iramatag mo ito na batayan! Ayop kayo, anak! Ay! Jubilante, nagpadatan anak anak kayo. Katuray patayon dakon. Di rumba nga nag-aramid kay ti panggapwan da mangiragad ka. Uray mataya kong jubilante. Di akong naibturan ti kinaranggas da. Agtrab-trabaho tayo matitiros to. Ngayong parigatan da tayo pailaeng. Saan da tayo paya palubusan nga gawid iti pamilya tayo? Landing. Saan ka di ako ng kanya? Nga asawa ka na anak mo. Kas kanya. Amo, jubilarte. Kaili mo ti pamilyam. Nga, awan maaramidam. Gapota. Awan, bahal tayo kada Alex. Iso kayat kunti matay, jubilante. Uray, paltugan na kundi to'y. Landing. Uray, paltugan na kundi, Alex. Gaputa mo. Matay tayo matlamin dito'y. Landing. Di ka agsaway ti kasta. Kinudak matankan kayo di. At danto kung daway ang makalibas tayo. Yung kanon tupay, jubilarde. Kanon tupay. Intun matay tayo amin. Intun saan tayo nakabailan tayo aglibas. Gaputan nakakapkapsot tayo aminin. Amo. May inot tayo amatay dito'y. Sobra babawi kinyo, Belarde. Ang babawi at idi, no apay asin murutak nito'y. Nasisira pa, hindi ko nada ang palitok. Awan mo't gayam, pagsaya atak nga ipaida. Gusto mo din, Landing. Saan ka nagpabak? Tagas itinako na kitin. Makalibas tayo at lang dito'y. Nukulam anaabak na, Jovilade. Nagbidot ka. Gaputa kukwak pailaeng ti alas. Nakarit ka. Gaputa nakarakada ka kastoy, Alex. Ngamawan ka ba alam kanyak no patas sa laban? Aday yung abakan ka. Dakayo pasuro to. Talyan nyo ti sana. Kat ibitin nyo apabaliktad. Reklaro, boss. Reklaro, senyorito. Jubilarte. Anya tirik na kinakabitin na akin baba ti ulo na, ha? Mayat, saan ka di? Kapag dito'y Alex! Baldo! Yawat mo ti latigo. Well, senyorito. Ate mo, senyorito. Ita, parigaton ka iti husto, Jubilarde. Daytoy pa! Dakayo pa suro to! Ibabayon ni Jubilarde. Senyorito. Anya tiarami dumitakin ko na. Kalpasan ni babayo. Ipanyo iti karayan. Ipanyo iti karayan. Tabaw ti saran tayo. Ita, Jubilarde. Siyak mo. Ti bumanes iti inaramid mo iti kanya. Sige, Baldo. Irarad nun. Agbayad kayo. Itinay-toy. Aramidin niyo. Anya bilang sa raramidan, Baldo? Bawat ti sarado.
Well, senyorito! Ito, agsaganakan, jubilade. Dahito'y payo! Dahito'y Sige! Irarap mo kita rin! Aging damag sa taniti hangas! Well, senyorito, kanibusan na mong jubilade. Ditangatan, tikanibusanan ni Jubilarte. Gagayem, di liwana denggan, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lerio! Ititanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributazo. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsabot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Lirio! Iti tanap!